Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Temaşavanın aziz ve mxeyr hatın bernama rojevu siyaseti ve hafte mijarın mühim roje de mesele bağıvın mevanemi de stüdyoda man takdimi temaşavanın xabikin endamı reveberiya geçti Yehuda Pare ve da Turgut mxeyratın olması. Maalesef Hadi razı be inşallah. Rojnameger Mehmet Baran ucub xeyratın. Hadi canasif. Rojeva Türkiye o dünya brasti gelek mijar de peşte hene jvana me se mijaran nekant de rojeve de mesela afwe heye hükümet seri dakhabete he embejin ve çe teklif bike o kamuoyu heviya kamuoyu çe heye em vana mesele haber bedin mesela embejin mahdurin 28 Şubat'ı o mağdurin örgüta FETÖ rexsina FETÖ hene he 20 sale 25 sale hapse dene seri awdan ve xwazin xeber bedin temaşavanın aziz de du reji de se rojeva Türkiye'de ev mesela sonda xwendekaran yani jibtir ki öğrenci andı kamjera dibejin hatta çend sal beri her şevak sebiye 7 sali 8 sali ber mekteba dixistin reze u buan sondek didan xwarin sonda embejin şoven u embejin ırkçı sonda neteveperest ku Türkiye'de belki bir daha millet hene bir daha milleti ku ne Türk'ün hene bir prayı millet Türk beji Kürt cihene, Arap cihene, Laz cihene, hatta gayrimüslim cihene bivana zor dahate gotin ez Türk'üm u hevuna min hevuna Türkare embejin hediye dikim u ha ev son arası piştik hatura kirin Türkiye'de henek tişt vedgharın mevusa hevit kir debeli dadgeha danıştayı kararek da go lazime ev son carektin beyxwendin hakikati emedvirde bikenin an bigrin yani Türkiye iro oynek u hat deyze ko ez edi devletek dünyada navdarım u ez peşkeşici alema İslami retkim u ez devletek mazınım دناو ده دولتی مزن دمه امی ورن به زاروکی 7 سالی سون دکو ساب بدن خوندن امی سروی خبر بدن بلکی به پرایی سروی امی خبر بدن لورا ترکیه جارکتن او خو ودگارین ذهنیتا نوتا ذهنیتا هشتیا ذهنیتا سال 1930 سروی امی میوانین خوره خبر بدن بیسا مجارک میدن جی Rojnamevan ki de sefareta Suudi Arabistan'da te kuştun le Türkiye Cemal Kaşıkçı mesela uji temaşavanın baş dizanın em dixwazin kısmeki ji serve haber bidin Vedat Turgut Brez em bu dest pê bikin wexta ev dadgeha danıştay ku em dibêjin bir kararı da ve sahkir ve xwend malperada de televizyona da yani bu çi fikrin yani Türkiye bu kırvediçe carektin mesela son xwarina zaroka xwendekaran ku were rojevê ev yan ne bitene tiştek embejin alelade yani demek ki zihniyeteki de bürokraside zihniyeteki de idarede heye ku dadgeh vi kararı de un çavadan ırkinin kerem kir. Bismillahirrahmanirrahim. Sari avul ve temaşavani hicab sılav ve xuda sılav dikin. Brasti dadgaha danıştay ve kararı stand cesaret kir. Brasti mehevi net kir ku ve cesareti bigirin. Levra sari avul mani bu zaman medgu ku van guhertina her veki tedi nukhmadın asari qadakhabu behenik rêziknama bi hinek rêziknama vana serbest kirin her wekî vê jî serê ewil li mekteba ev heftê û heft sal gedekê me di mekteba ewil de son dixwarin û ser hebûna em bêjin Türka son dixwarin heta digo hebûna min
براف ارمغان به براف فدای بجبه هبونا ترکا بی هاوی هم به سونده به ترکیه گده ترکا دهاتن خوندن هم به سونده به گده کردا به گده عربا به گده زازاجی دخوندن افجی زورا تمام انسانات شو با خصوص زورا ام بیجن ملت باورمند شو جبوی هاوی حکومت اخبارتی و قد اخکر براستی و دمجی معنی زمان اف قد اخکرن نب قانون اساسی بو نب گوهرتنا قانون کجرت گوتن به ترکیه آنایاسا بو قانون اساسی بو بلکی برزکنامه کو به ترکیه جرت گوتن yönetmeliğe veya گوهرت ve çağa mani zaman ku veya guherd bi yönetmeliği bi rezikname ro vere yeki ku embejim diji fikru ramani ve diji İslam'ın ya da diji embejin ve kadahe eveji disa ve embejin son de bine و نکارن تشکیجی بکن حتی بلکی او دماغو به سوزی بینه و بیجن حیره اری برزکنامه به yönetmeleri ve veya rakiye leberi gori kanuna men gori yasaya me veya nayra kırın bu havi belki veya jwara delil binin ama her vaki kumani zaman براستی متخمین ندکر کو veya yani dedi demma hükümete AK Parti'ye cesaret bikim galo vanaj çi cesaret girtin umkarım veya gibi persin emci dibecim beçava pişti pazde Temmuz'ı pazde tırmehi ku teşebbüsa FETÖ'yü bebal embejin darbeyi çebu o pişti ve embejin van kadroyu ku taraf endamı FETÖ hat bu işgal kirin vana هناك جوان كاتن حفصة هناك جوان قادروا جوان ام بيجن مقامة جوان قلتها دور كاتن مع سد دوساوان او كسيكو ام بيجن بري جوان تي قوتن ارغانوكون او كسيكو بري جوان دهات قوتن ام بيجن جيتم او كسيكو جوان دهات قوتن افاني ام بيجن جونتاجينه افانا تشبسا دربه دكن او اواني كو كماليست هات شوناوانا و ایرو بالا خو مزد کن که هم د یارغتای هم د گلک جیا وانه کو کمالیست و وانه کو امبیجن بری در تشبوسا جنتای کربول به جنتال پیوان بوم وانا چون اثر خولتغی خویم و بلکی ارتاق حکومت جمهپ بلکی دستک دگرن و جبوی هاوی بلکی حکومت بلکی سروک وزیر کنها سروکاتی هاتیه سروک اردوغان جی ناترسن بوی هاوی به جسارت اوی گاوا کو احمقی دابین لو رام دبیجن احمقیه تمام انسان الهمبر وی گاوی بو و تمام انسان رنجیده کر ایرو امیزت کن کو جز سیاست مداره بگره حتی ملت لکوچا اویا رخناتك بكي تبكي وبرتكي خواتينا زمان اما ديس ام دبيجن ومد برنامه خوي بارتي جي نويسانديه ام دبيجن gerek kanuna yasayı kujerte gotun anayasa wara guhertin belki kanun kullu gori fukr ramani milletime gori urfa milletime ol gori bawariya milletime be nivisandın ol gori be kanuni ام بيجن هم صوند وهم ام بيجن نهاكو صوندال مجلس ملت وكلين بتبيكو جسدي نود نبدل وانا جيت مزدكي كو سمبوليك درن وي صوند دخوينن ام بيجن غرك وانا ور غورتن ايرو كو وانا نه غورتن سبي تهلكه كي هري مزنه لورا كي مزهر وكي ماغو ايرو ام بيجن وان قادرويكو وان قولتغيكو وان مقاميكو فالا بونه وانه کمالیست چون رونشتنه و امکارم بین زمان جی طرف ارگانوکونی ام بیجن سرناوی ارگانوکونی حفصه هات بردان و هی دریا حفصه هین در کتبو میرک به اشکری گو از ارگانوکونی هاتمه گرتن و نها ارگانوکونی هاتمه بردان امی کوکا ام بیجن وان کوملی اسلامی امی کوکاوان قد بکن امی الهمبروان مجادله بکن امی کوکاوان بینن yani koka insanı باورمند کوکا کوملی درنگه ستقای
ku bawermend viya bi vê cesaretê dibêje îro mezî dikin ku hem hevalî wî belkî hem hevalê ku fikr û ramanê wan faşîzan e ew bûne hakim û van na bi cesaret dikin ku ney merev nemkî negire em gavkî navêjin sibê du sib evana wê dîsa nixmandina pîrekê Ez ê jî bînim rojevê qedexe bikin. Ez ê jî bînim rojevê kê Mehmet Baran em di medya civakî sosyal medyada jî em taxîb dikin ev mesele kesên ku di derbarê vê meselê de xeber didin ê ku diparêzin ê ku li dijî dertên yani ji kîjan cenahî ve fark nake fakat li binê van beyanata van mesaja kesê ku dinivîsînin bi pirayî ew kesên netewperest in ew zimanê şovene yani arastî wiha ez difikirim kes zêde nikare wek muxalifa xeber jî bide derbarê vê meselê de yani piştî vê qerarî wiha hêvî dikir ku belkî em bêjin hinek çalakî çêbibin hinek eylem çêbibin sendika eğitim bir sen beyanatek da arastî li heştê yek welayetî lêbelî ne di medyayê de ne di em bêjin kolana de bu hava dengekî bilind pir zêde li dijî vê meseleyê derneket kes bilakis kesên ku vê qerarî diparêzin û vê qerarî dicî de dibînin dengê wan pir bilind dertê meseleyek din ji hêla hikûmetê em çiqa bes divînin tepkiya hikûmetê li dijî vê meselê yani daniştayî ji kê de cesaret distîne û çima dengê kesên ku dijî vê meselêne pir zêde dernay. Yani kekê Fatih dixwazim têkevim naberê niha ev du deqeberî serokê MHP Devlet Bahçeli bi Tirkiye dibêje varlığım Türk varlığına armağan olsun ne mutlu Türk'üm diyene. Sonda geda ku berê mecburî wan dixwend ana ortağı hükümeti hem di hilbijartina a derbas bû hem jî muhtemelen di hilbijartina a mahellî jî wê ittifaqê bi hev bikin piştî ku ew veya bêje ê daniştayê em bêjin wanê kemalîst û wanê faşîst xwe wê çepûka bavin pê wan bigerin. Bele. Kerem kekim. Belê ev mesela ku ji berî ku vê meselê ez bê mesela dedî bi PKK ra mesela Kurda û Kurdîtî û heqê Kurda ku bi din wan tedî bi PKK ra yanlişîkî mezin kirin di herêma me da û ji bo dewleta Tirkiye jî dixwestin ku hinkî tişta hel bikin ama yanlış diçûn belkî ji bo ku em di herêmê da bûn û ehlaqê PKK jî me dizanibû pirê cara mesela insanê ku ji herêmê bûn ji meselê fehm dikirin digotin zêde jî digotin dengê xwe jî bilind dikirin kes li wan gudarî nedikir heyra hûn yanlış dikin wextê ku yanlış tiştekî yanlış bê kirin ew ê li ciyekî tedî patlaqkî bide ew ê sıxintî derkevin û hûnê vî îşî nikarbin dewam bikin ew bibin serî digotin na yanlışa xwe dewam kirin heta ku tedî anîn halekî wisa di dora 15,000 gencê Kurda zariyê Kurda kirin bi qurbana vê siyaseta xû PKK'ye. 15,000 yani rakirina ev mesela sonda xwendekaran jî bi vê meselê ve bi vê meselê ve me girêdin bi vî şeklî tedî dûr de yanlış kirin û bi xweyna 15,000 gencê Kurda wê yanlışa xwe dûz kirin yani goya dûz kirin ama ew qast qurbandan wan û PKK di nava hevda kî çû ji kîsî dê û bavê xwe çû İca ana dûr de yanlışa xwe devam kirin heta bi vî hawayî yani qetliam kî û sıxintiyekî bi vî şeklî mezin çêbû di herêma me de îca ana ortaxiya wan û MHP yanlışiya ortaxiya wan û MHP insanê aqilmend insanê ku bi faşistiya MHP dizane çi ferqa faşistiya MHP û PKK ji hev heye
او جی ملیتا مدویجه اف جی ملیتا مدویجه و چاقه پکه که جی درخم پیش وانا جی درخم پیش مادام مثلا نه ملیت شتیه فاشیستیه و چاقه تچما ارتاقی به مهپیرات کی یعنی تمام عقلمند انسانی که پیشی خود بینن و بلکی جبو خیر حکومتی و جبو گلجکا دولت ام د نفس نوری وی دجین یعنی جیه کی کوم پیدا هرن تنه ها هرما ما ارده عالی شهر ما و یجی هرما عالی آنادولی فرق ناکه یعنی تب ایمه و د نو بی سینوری دا مجبور جیانا خو بدن دوام کرن اف ارتاخیا وانو مهپ عین یانلشیا کو PKK را کردن و سروی yanlışı o kadar bedeldan o bu khub deve khu gotin me yanlış kiriye. İce lazım ku yani aynı yanlışı bükün avkas insan jmarat ve hayran hun yanlış tıkın. Ev insanı ku rayi khudana ve ev insanı ku bu emin buna ev insanı ku seri çan salaya ve seri değilen o hükümeti imkan dedin ve idara ve devlet tıkın desteği ve yani jbu hatırı شخصی وانی نه یعنی جبو خاطره کو هم تمام انسانا به انسانیتی بونا معاملت کن یا جی پچکی تدی اینانجو باوریا انسانا چه و پچکی و پیشیان و کریه خلق ملت جید و حیران وانا باشن دوی آلی دا یعنی دا آلی اینانجو باوریا انسانا دا daha hayatı sıvık kırına merib dahar hatta o ali idare kırına da ali o aboriye da bu vantışta yani fark nakılna va insana ama tedşi bir hareket ki faşistra yani ortakiyet ki o ev koltuğu kuş fetoy vala buna tamamı merveyan titini lüye koltuğa da dirun işlandığını diki ortağı xuyu hükümeti titki haleki visa ev insanı kuşta haskirna jbu belki tedidinav insana piçki adalet vekriye yani piçki ve hak daya mesela Türk'ü Kurda o mesela ve ev sonda sebiya rakır pırtışki başçı bu yani liser rakırna sonda van sebiya لگوری قناعتا من پر insana mesela kalbi van bu alivan da şu rayı xudan van gotun valla dile van he demek ki yani en azından bir çave insan alma binir yani ev ortakya van MHP ani haleki visa merik ana be minnet de çapamaniye da denge xu bilind ke dveje ki ev were o de çapamaniye da disa dveje yani bu xud veje yani em vakti ku yek bveje hayata min be jbu habuna min jbu habuna Türka kurban ve yaji az hediye dikim yek bveje qaysuçe ve çaxi ev hinek jider kevin bvejin hayran tamam Türkiye tu usa beje ve ça harima mediş Kürt jibra بهاوی خوب بیش. دلگور لپرسینه کی د ترکیه ده 67 millet hene. بله. Yani لگور کو امبیجن kamuoyu araştırması kemde bejin hatiyek şekrin 67 millet hene. Yani ev 67 millete deyne aliki sadece ambejin Türk'ü o Kürt yani Kürt bitene yeki bitene. Yani kavmaki bitene ev jibala ku nüfusan zede ne ku amjiwe ayrımı dikkan am division tadi jibala am Kurdun yani ne ev jibala nüfusan de nav Türkiye'de zedeye jib devlet bahçerira bivejin bıra Kürtçi bivejin zariye Kurdaji bıra mektebe xu bivejin hayata min jibu hayata Kurda amade ve feda ve bıra ev jusa bivejin kabul diki Türkiye Almanya gavi ku bejin hebuna min jibu Almanya kavmi Alman feda ve hediye ve beni yani evi çağa kabul bikin na vitişti ka jim devlet bahçelira bıra bivejin ev jide sığbde ser ujdani xu ve kabul bike ve ne ki Bahçeli berevari beyanat da ve her çıkas ev bevajoya emej mahkeme he tamam ne bu beji edi lazime ev son le mekteba be khondin kekvedat un emejin ve mesele da tepkiye hükümeti çağır binin yani hükümet ki cahile de ve mesele de Paris'te de be mahkeme danıştayı yani dadgeha danıştayı vazifedar ditiye vek embejin idarevane ki ev ne vazifaviye
gelo mahkema anayasa kavik karar ku habde hune bejin ser çava yani ve na bejin ev edi ev mesele de Rojava Türkiye'de tane carektin haber evki usatine emejin düşünce kamayı fikre kamayı usatine ve nay gotun dve danıştay vazifa xuvak hükümet editiye xuvak idare editiye ve karar edeye ve nerciye dve yani brasti henek jed gotun evya بقاستي هاتيه هولي معلوم سيشار ما مايا هالبجارتنا محلي لوي غوري شكو ديسا و سروك در ميداني جبابي كزيده ديسا سوندا خوبي سوندي بينه مراكب بي هاوي اما هر وكي كو وجاني زمان ونهاجي تدي دولة بحشالي سر مال پراخوي sosyal acıvakiyle beyan kiriye gotiye hebuna min armağan be yani hediye bejbu hebuna Türka o ki be Türkiye keyf kefaviye hayratı be ki be Türkiye keyf kefaviye ve Kürtçe rabe hayra be az Kürdüm keyf kefamine ve Arap beji hayra ki be Arabe keyf kefaviye bu havi tij ortaya dernayı on bala xobin kuş tarihi ders ve ibret bigirtan şo beyan edgotin iro pesni Osmanlı dedin ne var? Osmanlı 600 sal hüküm kır hatta navanda Avrupa hüküm kır embejin adalet beşer'i bevekhevi belki zede düsut millet bin hakimiyet avide bu 6 milyon kilometre قاره تدي عرض بن حكم داري avide bu çbu پشتی کو جون ترک ترکتن و پشتی کو لپی قومی خو کتن عرب جی کو حرا ام جی عربن او یا گو ام جی پشتون او یا جی گو ام جی اونانن او جی گو ام جی فارسن بو هاوی یک جوان وکشیان یرو کرد جمانه اب وان گاود خوازن کو کرد و ترکاجی بجاره کی جه بقتینن لورا تشخابی کی نکی جی دمارک تدی ملی هه اریم مچینه اریم ام بیجن مسلمان برای هفن چه ترک چه کرد چه عرب اما مسلمانتی لالی کی کت ترک و sürekli تو بیجی ترکی بدلی دنیایه و ام بیجن ترک هری مزنه تو سری چیایا بیجی کی به ترک کیف کیفاویه حیرا اویا غیر احتیاری و انسان ببیشی لوی گوری اوان bu yere ku memleketi mefsi 40 sal derketiye ku nizga 5-6 insan hatın kuştun memleket bejin perişan bun kevil serkever neman millet bun kuşbar betevi hem Kurd hem Türk je müteessir bun demek ki jvana ders ve ibret nestendine o disa hani dibe yap Türkiye bizim oğlan bina okur döner yine okur yani gedeme dibe درس عربي ده بناء دخينه وفدقرة ديسا بناء دخينه تشتهم فهم بكون كو إيرو حكومة تركيا وأرتاقيوي ده جيدة يعني ديسا 10 سال بري 11 سال بري جنوب ده ديسا دست بيدكن قالوا تشتي هاتية جرباندن هاتية تجربة كرين إيجاب دكا كو ديسا مرف بجربينه إيجاب ناكر çünkü hem milleti Kürt hem milleti Türkçe ve adize جبو يهوي ام الفيدرا غازي دكن هم باخصوص سلوك اردوغان ودولة بحشلي وعمل مدا ام مقاف السراويتيه ايدي بويا تاريخ تماما ملتي قبول كريم وبشتي اف صوند جم مكتبه جزاننغاها ياجي ام بيجن مكتبي ابتدائي كو الكوخذ جوتي غوتن بشتي رابو وملت غازن نكر بكيفا قشهات هل ام سفيا بقرن ديسا ام وان بيبي ام بيجن فاشيزان وان غوتني كو كرد وتركاج هفد قتينه بلكي عرب وتركاج هفد قتينه بلكي انسانا اختلاف وفتنه دخنا وان غوتنا وان سوندا امنين لورا هر وكي كماني زمان هگر کو پیشا و نیگرتن سبه دو سب دی سوان بیجن کو نخماندن لمکتبا ایرو سربسته لبلی برزگنامه به yönetmeleri serbest fiye لگوری و قانون و یاسایی نهات یعنی ویساندن جبوی هاوی
gerek koke de veya be halkırna ve çiye halkırna ve eveku embejin hükümeta Türkiye iro iktidare her tişt distadeye ev vere ve kanuni lugori bavariyame lugori urf adetime lugori embejin dibe çok hukuklu ya hukuka per ve gore benim berçave xwe o bu havi bu kavi ev saz bikun da ku ev fitne ev ve bebe fitne lawra jor terabe mesela ser nuhmandine ji muhtemel ek wera rojeve uça yani veki ki kivedat turgut ko hatta yani Mehmet Emin Ağaoğlu navi şu baştı zanın demek de embejin dadgahada de mahkemada de mesela yargıya da naveki namdar bu yani de mesaja xoda de be ev eş ev ya tamam de doğru de mesela xwendina azan ev Türkiye yani ev xoji zede dedim berxo ev maqsede xo de ser medya civaki de ser sosyal medyada Emin Ağaoğlu و هاد ve dora ande çu ediş xwa yargı kararı xuda ev vere icad sırayı da jid dore de ji mesela Türkçe ezan kudvejin ezan ab Türkiye ev heye lura zamaneki ku em nizan pe zamaneki xaribe zamaneki arabkiye le Türkiye lazım be Türkiye azam be xwendin yani acaba Türkiye berpaş ve şehidiydi. Yani ev zihniyeti ku meter kirbu, ev zihniyeti ku medgotin edi wad tarihi dema edi tarih ev bağvaya ki krejwan kayıt kiriye de listede de tarihi de em bana ku hemseri haber bidin herhalde de kamuoyu deji zihniyeti kavsa heye yani. Ben yani ev tişt ev azana bi Türkiye mesela ve azındu dibijim yani ev yani eğer ku ev tişt hava per ibret dedemerva dvi alide mesela maalesef AK Parti de nezi 15-16 sal servi işiye o avanal baxu iktidara hükümete AK Parti'ye sernavi İslami hesap tıkın. Yani evqassal demek ki İslam o Müslüman ser hükümeti o ser devleti hakim bune o wan gori xo devleti idare kiriye o ev sonda sebiya kurakirne avana be sernavi İslami rakirne o idi zamanı wan şu hedi zamanı mete em viyatinin u eme en gave ko tedi eko tariha ma nezda dve herima ma da pe bizanibin o müşahede kiribin mesela ve mesaja vi insani ko ve azan bi Türkiye be xwendine dibin ve meseleda pir tarihe ki bi qirêj û bi qetliam û bi kuştina alemê me dibin ve gotine da veşariye awan insana li ser xwendina azana Tirkî û li ser rakirina xwendina Qur'anê û li ser tesettura pîrekê Müslümana di tarîxekî me nêz da û di wextê Şeyx Saîd Efendî ku mecbûr bû ji bo ku vana aynê bi vî şeklî bi vê faşîzane û neyartiye İslamê kirin û hayateki ku xerîvê insanê me bû anîn gotin gerek hûn li gorî me cilê xwe xwekin li gorî me şewqa bidin serê xwe li gorî me zimanekî ku em jê fehm nakin hûn azanê dixwînin eleqa wan û li mêjê û azanê û camiyê bi hev tune ye hema dîsa jî mesela hezm nakin ewan kesê ku diçin camiyê û di nava huzur û xweşiyê da di nava maneviyatekî maneviyetekî baş da dixwazin li mêjê xwe îbadetê xwe bikin di camiye da ew müdahaleyê heyata wan dikin yani eleqa wî insanî û camiyê çi ji hev heye tune ye ew wî insanî qey derdî wî ji bo ku tedî
آزان به ترکی به خواندنه جه فهم بکه حازه کی معنویت کی جه بسینه نینه یعنی اما یا باش تزانن و ذهنیت و فکر و düşünce وان کمالیزمیه و کمالیزم جی هر ما مدت تشتک آنیه سری انسان مجی هر کس به دزانه و دبن düşünce وانا da جی ev heye و او جی حال حاضر لسر duruma MHP و AK Parti'ye cesaret hatiye avan çünkü avan insanı ku ana van karara girtine yani hatta belki danıştayı tebdi ve fikri dane çünkü vana fikri vana şirin artık ciye ku girtine ev jiye beriya vega me baskir Ömer Faruk Emin Ağoğlu dve 1930 didiya de وزیر امبیجن وزیر بو و 1933 داجی اکو اوه سوند نویسیه رشید غالب آزان جب ترکی و کلافتی ترکی ایدی دوی هیویا ما اوه کو عبادت اب ترکی آزان اب ترکی جبو ویجی ام هیوید کن اجی هی ده روژه ویدا نها ev mesele ji taraf MHP ve jî tê em bêjin parastin ji taraf Kemalistan jî tê parastin yani ew zihniyeta li dor CHP yani ew vana jî yani wek zihniyeta wan jî nêzî hev dike yani salûkek wisa jî heye ev yani di bürokrasiyê de lewra em dizanin ku niha Kemalîst û milliyetçî hene û ev jî li dijî Erdoğan'ın em dizanin ku niha MHP û Erdoğan çiqa jî bi hevdûre îtifaq bikin de peşeroje de evana navin yar hevdura yani. Çünkü zihniyet hevdu cudayı yani. Beni. Evan insanı ku ana mesela fena Ömer Faruk Emin Ağoğlu. Ömer Faruk şahsi bir o şahsiyeti bir havay ana peşeroje da çave on roje ku ev roje ku varın Başkan Erdoğan jibinin و بدن محکمه و yargılamış ki avqat salime tab madda hendakirin tıkavara hesabı vana bide ve hesabı bir jwi bepirsin eğer ko yani insanı bu siyasetlere meşgulün o yani vantişte ko mesela yani Erdoğan bu خوشی خریبه وان ایشانینه yani dizane gerek peşeroja خب bibine hesabı kitabı خلوه گوری که اما هاتیه حاله کی وسا سیاست خو آنی کر چخما سوقاق کی وسا تدا رینا چیدی لور پیشوی گرتیه جبله کو رینا چه پیشوی گرتیه مجبور مایه و ایجا خصوص پارتیه وانا yani ani hale ki vsa ana jberwi mesela MHP o insanı bir havayı yani be khamu o be derdu o be minnet jinagrin çünkü fena hükümet mi bedave hükümetiye haber dedin dibejin bu oyu beveji yani yani bir şekli mesela ledin heri Amerika'na be minnet işe hutkin jbalako AK Parti hat kad durmaki ku MHP idi mecbur maya yani ku MHP destek nedemin az naim ser MHP destek nedemin az nabım hükümet az kazancı nakim xokir haleki wisa xokir çıkmazı beri piye xuda وان انسانی کو بسبب تدی نزی MHP بون جه دور بون او جی نما کو ایدی بدنه که خکر دورمکی وسا آن حال حاضر جوانا تسلیم بوید سیاستی bir şekilde که بینج مهدن امبیجن لترکیه هلبجارتن اکشی هلبجارتن محلی mesela andığımız ki emdibejin son xwarine jela AK Partiye ve mecin he baş yani Erdoğan he liseri mesele haber ne dair perzede acaba ve kamuoyu ve milleti Türkiye çıka ve kabul bike yani sibero dina ve haftaya peşmede yani piştivi ev kararı danıştayı ve mahkeme bilind runeseri haber bide gave ko be kabul kirin yani millet bu havaki rahat ve di sahara ve buzargah ve sonde bide xwendin an lazime tepki ki bidin nişandan mertek ki bidin nişandan yani rastî edvê hevî de ku dîsa qerarak were bisînin
ev karar taraf hinek muallimaş taraf hinek insana ne istemal kirin lawra millet ve gede xwe neşîne ji bo sondê belkî hinek muallim hinek mekteb hinek müdîr belkî vê sondê nexwin ji bo tirê dîsa وەکبەرێ ئەف سۆنج هۆڵێ ڕابێ وێ نیفاقی تێکەوە ناوە ملت بەلکی قسمێکی دشەمە بخۆینن هەنێک جێ بخوێنن هەنێک جێ بەلکی ژنها دەست پێ بکەن ئەو ژێ هەیە کەسێک هێوی تشتی بن وێ بخۆینی جێ بەیاناتە بەحچەلی ئەس باوەڕ دکەم کو بەلکی ji دوشەمێ پێ بدە بەلکی هەنێک مەکتەب هەنێک زاننگاه یا ژی هەنێک گەدا هەنێک معلم بگەدا vê sondê bida xwendin bi rastî Erdogan heta niha bêdengma ji tirsa belkî Bahçeliye ji tirsa MHP'ye ji tirsa xerakirina tifaqê ye belkî lewra niyeta wan heye dehilbijatina mehellî tifaqek çêkim û belkî MHP bi vê cesaretê yanî bi vê şantajê van tişta dide ber Erdogan ber hikûmeta Erdogan ama tiştê ku Erdogan bike heger ku dixwaze em bêjin millet wî biparêze dixwaze ku dîsa millet em bêjin li pê wî be lewra piştî çend salê din wê hilbijatina serokatiyê were ez bawer dikim gerek hember van habe ama ku ji bo terî tifaka wan qera nebe ji bo em bêjin şîrîkatiya wan qera nebe ku veya daxurtîne û dîsa bê min got û min negot pêçewa diçem mesela imkanım binin zaman çê bû maalesef devêya jî çê bibe evet be kêmanyawî hem millet hem partiya wek partiya Hüdaparê wê veya rexne bike wê li hember veya be lewra bêçewa ev sond rabiye em dibên gerek qanûna yasayî were guhertin lewra di wê dera de gelek tişt hene mesela her kesê dike Türk em dibêjin bira herkes ne Türk be herkes Kurd be bira Kurd be Türk be bira Türk be Arap be bira Arap be herkes bi Türkî bi fermî bira neşteğle em bêjin ku yekûnek hebe wek Kurda îro behsa 15-20 milyon nüfus dikin evana jî bira bi zimanê xwe bi fermî li zanîngeha li mekteba bişteğlin beelmin belki veya bakın zaruri zorunlu lewra beçeva zamanı Türkiye lezanıngaha mekteba teyxwendin em de alimin em giş îro Türkiye belki Kurdî daha hoştur de peyvin ji bo çi ku me çavê xwe vekir hem li ser ekrana televizyona hem li mekteba hem li skaka hem li askeriyê biz Türkiye bimeda iştaglandın, bi Türkiye mecbur almin, em gam nakin, almandına zamaneki jmer devlemendiye, zenginiye, lebele lazime em zamanı dayka xojiş bir nekin. Evra her zamanı ki insana ki acayeti Rabbi alemiye, ama kun var bikin, pişti paze bir saledin, em naha dibinin kullukça, liskaka, limala, bi Türkiye peyvandın, bi gadar Kurdî nayê peyvandın, wan pîrek û îxtiyarê em bêjin ku bi Kurdî dipeyvin, ew jî ku wefat bikin, ê ku bi Kurdî dipeyvin wê kes nemîne, wê zimanekî wenda bibe, wê kulturek wenda bibe, ev jî herî giring e, ji bo wî hawî em dibêjin zimanê Kurdî jî gerek bibe fermî, em veya dixwazin, em pê veya digerin, îro em mêze dikin ku dîsa wan wan bêjin ku nemutu Türküm diyene yani êku bê Türküm kêfkêfawiye em bêjin hebûna min bira fedayî be ji bo hebûna Türka heyra hebûna min nef fedaya ji bo hebûna Türka belkî hebûna me ku we bigotina fedaya ji bo hebûna Müslümanî ji bo metê ji bo Xuda me giş qebûl dikir îro gorî wê baweriyê milletê Kurd û Türk çû Çanaqqalê canê xwe dan newarê belki gorî wê baweriyê milletê Kurd û Türk 1000 sal biratî kirin belki gorî wê baweriyê ku qîzdan hevbû mervê hevbû em bêjin taloqê hevbû aqrebayê hev ama ku tehlîkekê herî mezin e bêçawa wan jon Türka belki bi wan gava xerakirina Osmanlî bûn sebebê wê bu sebebê xerakirina Osmanî ku van gava ku MHP jî pêşkeşiya veya bike
و به خراکرنا ترکیه شخو ایرو امجی دبینیم که لدورا ترکیه بلکه لدورا ایرانه بلکه لدورا هنگ چند حب دولتی مسلمان آمانه که لسر نگانه واجد خوازن بکن وک عراقی وک سوریه آبوان گاوا و دولت امپریال جی ویا شخور بکن معظمه شخور بکن بیجن غایه و گوری و ورن هنک ام بیجن کردا بخابین هنک ترکا بخابین هنک عربا بخابین هنک فارسا بخابین و دی سوام بهفخن آراستی از مسئله کرم گرتنه ایدی کرمی بونه و کمبری و باگوشی ایدی دیرو که در تاریخ ده و صحیفه رش جیوها گرتنه نه لازمه کتی که روزه و ترکیه مسئله یک دنجی هیا درباره مسئله عفوی ده چند خسری خبر بدن درباره مسئله عفوی ده خبات اشتراف حکومت و تکرن دیسا مهپی خبر بدن یعنی که او خم مهپی و زینیتا خبر بدن اوجد ده نشاندن که ده حکومت ده بروکراسی ده اداره ده خبجی کریه یعنی ج مهپی تکلیف هات مسئله عفوی دخوازن قسمك إنسان عفو كن يعني جي وان درخن جي حفصة حكومت شي سريع أول دجي في مسألة دركات دورة رهينكو حقتي قباسيتي حفصة پر زيادة شبونه باري محكمة دادگيها پر جرام بويه لسرفي نها خباتك دكه لتركيا 25 ساله إنسان هنا مغدورن انسان هنه بی سوچ بی دلیل ده حفصادانه ایدی قاموی وید زانه امجواند وین یوسفی قاموی باش زانه که انسان جامعه هاتن گرتن ده پیواجویا 28 سبات ده دبین işkence da zor ifade روان هاتن داین imza hate da avetin o hatın girtin kamuoyu ve zane mesela ergene konu mesele hinek mahkemenden mesele KJK hükümeti rehsinek der hükümeti rezikname ki derxist derbarê wan de pêşiya wan vekir wan ji hefsa derxist yani hinek tiş dikarin bikin serokê vê dewletê serok Erdoğan bi dengekî bilind vê meselê aniye rojevê lêbelê em hê jî li ser vê mağduriyetê xeber didin em hê jî divên çima dengê Yusufiya nayê sehkirin em hê jî divên 500-600 ev insanın mağdurun hefsadane kısmek insan bahsa afwe dikin eko ara xurun eko qumareda eko de madde hiçbirini hatine girtin eko dizin eko ve milleti eziyet kirne ev beyin berdan o mağdur ev disa mağduriyete xabminin serve mesele mesela afwe haber bale ser mesele afwe tedi me pur haber da hakikaten yani tişteku مگوتیه جی مرد چقا بهتر جی خبر بده یعنی او نحقیه کلوان هاتیه کرنه ظلمه کلوان هاتنه کرنه یعنی او işkence و زحمتیه کد بنه وقت بنچاب کرن و بمحال وان işkence کرن یعنی مثلا بحثا وانا دا امناكن بحثا صالي وانا كنت حفصا دا درباس بنا عمري وانا جنجيتي كنت وردا قضيه ام بحثا وياتكن او يعني ام تشخاجي بيجن ام هي هندك ديفيجن اب ظلم كي بي شكل لتركيا هاتا ديتني او ظلم هيتي دوام كرني تدي او دوام كرنا و ظلم هاني انسان كي كو 25 سالا دا حبسه دا و 25 ساله de hapsedaya 15-16 sale de bine hükümeta AK Parti'ye de cezayı xudu da dikşine de hapseda. Yani vakti kutubu persi tedi merikna yani division tişteki meyi usatneye yani belki tedi carcana division mağdurun jin hatne mağdur kirne ya jid ve fetovan mağdur kiriye ev qasal hapsedana zulüm luwan kiriye division fakat yani bu gotene tenediminin gavna vision icraat teneye o mesela ledin heri ev hükümetin icraat gerek jwan were gav gerek ev babijin de fiiliyatı da gerek ev lepeşvin çünkü ev hükümetin hüküm de destevan daya icraat gerek jwan were tenheri yani ciddi gişkirne MHP icraat ka yani MHP yani bir şekilde icraat ka bu anda dekirni mesela
تاسلاخ کی چه دکه لگوری خود چه دکه دوی از مروی خوازی چوا اجی حفصه خلاص بکم او مروی وان به چه شکلی کتبنه کی چرچوه کی جرا چه دکه اولی مرگ درد که و دوی جام عفوی بینی باشه لیدن هرا که مروی وی مثلا به عفوی جینی و 5 سال جزا بخواره ایدی چم حسابا کریه 5 سال کو جزا بخواره و مروی وی تب در کون لگوری مروی خو کش بوش حبسات درخه چرچوه کی دیده کی حکومت یل دوی واندن هرا و جو حکومت را جد ویجه و فناکو gerek viyab ve kunne dedi ortağıya meci ve bqada yani fana tişteki usad de berwan dedi açık navejin mervi tişti nabine bide ve navin fakat halaki usadana serbestin merv ve serbestiyan bir şekli manatke yani ya hune bikın ya jihune btane biminin yani tişteki usad dedin berwan ev jiten halaki usad ve tamam hayran hani tamam bikın ama yani سروک اردوغان دویجه ده های ده امجیل سری بشخولن یعنی وقتی که تمام سر شعبا تشتکی که یعنی قیمتا وی گرک لسر بشخولاندنی او قصب قیمت و گرک چرچوه کی عادلانه بداینه کشبو یعنی انسان وی مملکتی که ما کی مقدور بوده کی مقدور بوده جی طرف حکومت ده جی طرف دولت ده جی طرف پلیس ده جی طرف جیتم ده جی طرف ارگانخون ده جی طرف فتو ده کی مقدور بوده یعنی دینی وی اینانجا وی باوریا وی چه ده برابه کی مقدور بوده یعنی هنک انسان هنه ایحاله ندانوان جی دستیوان مقدوریتی کشاندنه هنک انسان هنه کتاب لسروانیاز کرنه او پسلخیوانی که yani insana jibub kan beni tesir axo derxisne hole xwastine yaskin di çapemeniye da ya jî kitab serwan yaskirne wan maqdur kirne çünkü hükümet de sevan daviye o ji maqamê xwe ketine ji îşê xwe bûne wan mahkeme kirine wan girtine wan kirine hepsa kî dibe birabe yani em divên yani insanê ku ji destê vanan maqduriyetî dîtine zulm li wan hatine kirine û heqê wan nehatiye dayîne kî dibe birabe heq hukuk tiştekî ayrıye li dîn û baweriya wî nanêre yani li İslamê de jî wisa İnsaneki Hristiyan ve jî, insaneki Yahudi ve jî hak yani hukuka vakti ciranê ve ez lê neheqiye bikim ji destê min ji zimanê min ned emniyetê de ve Müslümanetiya min tiştekî saxlem nîne yani. Ji ber wî em divên yani feto eger zarar dave kîjan insanî bira ew zarara wî bê veguharetine û ew insan eger di hefsa dabin o zulüm dibinin bira avan insana ben berdani yani şu salêwan hindik mane yani biqasî sal kî ve jî 2 sal ve jî 5 sal ve jî 10 sal ve jî ew qas we maqdûr kiriye wextê ku hûn berdin ew ê insan bibêjin kesî dî naveje ya 20 salî we maqdûr kir we hêja verda bêje da yani derengî jî ket ve adalet hat ciyê xwe û tiştê dinê jî kê me maqdûr kiriye Xwê Teala حق مجوان بالسينة çünkü ميزان وحساب وكتاب هي يعني ويتابع حساب خلوي دري بدا يعني جبر فيها ازدم يعني حكومة إرادة خو نشان بدا برمر باور ناكد جارنا هنيك خبردان اتكن هنكي اميد بمعرفة راشد و تديد وجه محشري وجدان ما برك çözüme ki mahşeri vicdanı ma rahat ve yani deveje vakti ku via deveje piçki vicdanen mervci rahat ve merve demek ki vay hani mahşeri vicdan behinki insana rahiye lisar disekinen ve hakkı hukuk bidin peş o cardın derbast ve tedneri demek ki yani o insanı ku vitişti anine rastel baskil wandikin deveje na gerek o insanı ku tedi milliyetçine o insanı ku bu devleti falan kirne bevan kirne belki bu devleti gayri meşru be mahkeme insana jî kuştine yani ajbu vana درخن ایدنی در نخن برای در نکوین یا جی جبو دولتی لقارشی دولتی انسان کی کسوجه کی کرد برای در نکوین برای ایدنی در کوین چرچوه کی بی هوایی دیدنی که او دویژن gerek gorime gider keve baş işi fenavand ve yani arasti derbare ve mesele de fırsat şehir desi hükümeti de yani kamuoyu hazır ve mesele jibu afuyer yani gavek mesele ka afuyer de roje ve datne buna disa me gazne xo kirna de ber hükümet de ko
بترسه نهایتinde پنج مهدن هلبجارتن هنه و قامویا MHP هي هنك قامویا کمالیست هنه و امویجن باواکی بیجه آوا من وان کسا بردا او هنك سري ديسا والولا درخن لبالي انها فرصت شي هي مثلا عفويتي خبردان وانك انسان بردن يا ايرو يا سيوني بردن يعني ابرا الانسان مغدور بن يعني برا انسان كل هي عدالتنا كل هي نل هي عفونا هي عدالتنا يعني وانا برا او بن يعني هي ايش حكومتي دمان haberi hatiye şimdi haber inşallah mesele mesele haberdan akwa بدومینن تماشاوان نیجا تماشاوان نیجا برنامه مدیدومت قسمه داویه ده ام درباره مثلا عفوی ده خبر دادن مغتورین örgüt FETÖ رئیسنا FETÖ و ده 28 سباتی ده پیواجوی 28 سباتی ده کو هاتنه دردستکردن هاتنه گرتن و 20 سال 25 سال ömrü خواهد زندانان ده درباست کن ev mesele de kamuoyu da edi بدنگک بلند خبردان هر هفته چالاکی ایلم تنه کرن جبو دنگ خواه بکینن حکومت مالباتن یوسفیان میوانی ما اندام ریوبریا گشتی هدا پاری وداد ترگوت و روزنامه‌وان مهمت باران وداد ترگوت برز ونج demek زندان ده مانه ام ویجد زانن ون مالبات وان جی وک پارتی هدا پارش ون دنیز ده وان تعقیب دکن جبو مقدوریت وان پشکریا وان جی دکن نها حکومت لازمه گاوک چرا باوجی یعنی وکی بری ویگا جمعو عفوی نخوازن که هنک لطف بکن وان عفو بکن عدالت دخوازن جبو و لازمه چه گاوینه آویتن چه خباتین وهنه و دوام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. براستی پشتی 1997 28 سباتی ایریش جز طرف دولتی لسر مسلمانا لسر انبیجن انسان باورمند بو و آنی زمان مقصد اجي بحث بكم اجي 1999 كتم حفصي سوجي مجي للجامعة درس دانا قدابو بوي هاوي نهاجي للسر عندنا ما مجي بليه ايكو بخوازن كارن لي مزكم از 5 سال و 8 ماده حفصي مام بش سال مام بري من ايكو ام جرد بيجن يوسفي ايكو ام بيجن جبو عزتا في ملتي جبو عزتا اسلامي دفاع خو عائله خو بري خو كربو لورا ويدمي ارغنا كونو جيتم بلكي فتو اورغد ببونيك يريشل سر اسلام سر مسلمان ذكرن بيچوا تديان بحث قال عمر خالص دمر دكان بين قهرمان هجايه وباور بكم كو ايكو ذا حفصه بلكي جوي هجاتر جوي قهرمان ترن لورا دفاع خو عائله خو ناموس خو كرن ديني خو كرن جبو يهاوي ده حفصه من براستي پشتی 2002 حتی نها ام بیجن 16 سال 17 سال حکومت دی اقتداری دیم گلک جاروانجی آنی زمان گناها انسان نهنه ده حفصادنه براستی وانا معصومن وانا سوجه وانتنه بلکه هنک جوان 10 سال هنک جوان 15 سال ده حفصادنه ورگوت سروک وزیر یعنی سروک اردوغان 10-15-20 براستی هم بیجن نه 10 ویگو 5 10-15 هم بیجن 10-15-20-25 سال انسان حتی 26 سال عمری ویده حفصاده در باس بونه هنه دفین آفبری بری هل بجارتنی هر وکی کوانی زمان مهپی بلکی جبو اندامی خواه یا جبو هنک هم بیجن سروکی هنک چتا کتیخ ناوی تكليفك كرجوورن ام نعف لبلي ام جزايوان كين بكن يعني ام جزايوان داخل داوكي بيشتي هل بجارتني مجلس بيشتي ببو ويا بتكليف قانوني اني مجلس يجي سروكار دوغان براستي هنك كيف ملتي اني قدقاكي دولت انجخ
کی عف بکه ایکو لهمبر دولت جرمک خطا کی سوچ کی بکه دولت کار به وی عف بکه اما انسانی کو لهمبر انسانا سوشدار به لازمه اوی عف بکن حقی دولتتونه بلکه وان عف بکه yani teklifa kanunu MHP de belki van insanı ku jerte gotin mesela suçları siyasi ya terörü vana tetine bun ve gotini belki Erdoğan hakikaten zaman yani veya reyakıl veya duaze levra hakkı abdaya ku ambejin bavi hat be kuştun brivi hat be kuştun ev katil af bike ya devlet imkan ki bike بدوان هر وزاشمه تبهر تكم تكلي بيها يبدو عف بكن قنها ام بيجن سلحك شيء بفه لو را نها 163,000 انسان ده حفصاد نم وبلكي ب 100,000 انسان جبوك حفظ زيدنه يرو دولت وان ناغرم بلكي بمليون انسان ده محكمه دنه يعني يا شاهده يا مغدوره يا شاكيه يا مشتكيه بوي هاوي belki 2 milyon insan rayavi mahkeme çun hatına van heye belki devlet vi bari xosku ser pişta xodine ama hat seveki var şimdi viyali Erdoğan beyan kır ko herhalde ve af bimine pişti hırbijartına mahalli amji fiyad bejin ya gare ve nayna zaman lavrayro da hafsada bi 100,000 insan وتبدو عائلهم بلكي بس من زكاة 2 مليون إنسان لبندا في قرارهم بيجن حفصي إدي إدارة ناكا إدي طاقتها وانتنا إدي سبرا وانتنا بلكي كو ونبيات أخير بكن سبيد نوا حفصات نقاش دارين هم بيجن سرهلدان دارين هنكي هم بيجن رابن الويدرا إلمنا إسياننا بكن جبوي هاوي بيتشاوة تدي بيبقنام ملهي دي بيت جنج شوشي دركت یا جی معجون جتوپی معجونات دران جتوپ درکت گرک ایدی اون ویا قرارک بدم ام جد بین دما کو في قرار ودا تدي وجهاني زمان لازمه ام وجدانا محشري ام بينجي الوي غوري وجهاني زمان يرو ده حفصاده نزكي دسود بينجي حب انساني كو جوانتي غوتن يوسفي بلكي بتفي وان برايم ادن نزكي تشارلز بيس حب انسان هنا وبانا معصوما وانا وصفه خو كرنا لورا كل دوسا وام دبناوي ورب كرانا تبازي تموزي ام بيجي الهمبر تانقرابون الهمبر ام بيجي وانا عسكر رابون برتيرا رابون إيرو كورابن وفنا بنبيج وفنا سجدارن ومنطقة حفصة ومحكمة بكن أفجي عين مسألة ويا أف هاتي سريوان جبوي هوي ويا سروك وزير جي أزباورتكم كوزانة ويا أردوغان جي زانة ويا بخانة عدالتي أو جي زانة وزيري عدالتي جي زانة مادام في فرصتي هاتية إيرو مطابقاتك تشيبية إيرو مهبانية زمان جهبانية زمان نونجي بعادل حركة بكن شخوانا براستي ام دبيجن تو سوچ لغوري باوريا ما تشتيكو فانا كرنا نسوجه اما لغوري قانون نيوه ولو كي سوج بنجي دريكي عفاج وان وكن نجوان ارتني يرو ام بيجن نزكا بلكي 40,000 انسان ترفتو هاتيه قرتن ام مجبورن ام اري مجفتوي بركشان ديه بحز زارا والي ما كتير بن إشكنجي وان ام بيجن بالسبب وان بالصدا والي ما هاتيه قرتن اندام ما هاتيه قرتن لبالي قرا ام دسي خسر وجداني خرانكن يرو بحزارا انسان جبو اسلاميتي يا دي جبو باوريه جهاشتيا وان لورا سروك اردوغان جاني زمان لورا فانا سي سنفي وان هنا سروكي وان شخوانا خاين بخيل نهال درفي ولاتن ام بيجن دبن وان ده وانا قش تجار بون قش زنگين بون دولمند بون وان جي بپري خو بزلامي خو بخالي خو خلاص كرن يرو اغلبي وان ب 100,000 انسان لميشكرن باورمندن قرآن دخينن خطي وان تنا البت كي خطاي وان هنا اما لازمه دولت عفو بكم
درکی جوانار وکه و واناجی ایکو معصوم ایکو ام بیجن دستیوی نکتیه پازه تموزه نکتیه خونا انسان مظلوم ام بیجن تشبس دربه نکرنه بلکه جبو باوریه یا جبو ام بیجن فرمیه جبو علمی شوبه درسخانه وان یا شوبه ام بیجن ست کملی وان واناجی به وقتاندن و واناجی درکی خیره درکی عفیه جوان به وکرن ابوی هاویم و تو صلحک آجواکی و به جیم که ویا نیکرن و باور بکن که هنه به ترکیه هید بیوک هید به آلمان مازومون آهنه چخارا هسته آهسته بری وی yani dibe zulm aha mazluma negrin levra ve jwed deri belki bir kat muzaaf amci dibejin van işte bu yeri kunaha lwed kavmin belki aha واخا van insanı masumun ve jizanen madem ki ev fırsat şebiye ev teklif taraf MHP atiye veya bin sermase o zamanı kinde deri ki khayre vekim o van insan aşkı masumun qanha han dibiya adalata ku dereng bike ve ne adalete erin ne adalete belki un hesabı veya ve dünya heri un nadim belki ahirete jun karan beden ama qanha un çıka خطای جنباشی چقدر زود کردن اوقات باشه جبوی هاوی ویا ام دبیجن هی فرصت دسته و ده وان انسان دریا جوان وکن برای دیسا بین محاکمه کردن ولگوری قانونی وجی وانا کو به محاکمه کردن سدی پنجی بکی به بردم دنجی لازمه به هنک ورگراندنا گوهرتنا هنک قانونا دری جوار وبه و جبوی هاوی پارتیا کو پارتیا هدا پاریجی دخبته دستک ده ایکو ام بیجن سبیجی لدیاربکر لقاده دیاربکر جبو یوسفیا و عائله وان حواله وان حسکروغ وان و بیانات مدیای بین زمان سرشاپانه منیا ام جهران دستک بکن لو راحتا وان انسانا ده حفصاده بن حتی ایوک وان مهاجر بن لدروی ولاد بن حتی کو ورن ناف قده خو ام جد مالی خوده دجی خوده ام راحت ناکن جبوی هاوی ام بیان خوازن دی سابین زمان مثلا کو اردوغان خوازه و بهیل پشتی البجاریه محلی yani hamle ek siyasiye yani از ویگا و مسئله بینیم روزه و وی قانونی درخن و قسمه که انسان ممنون بودن لبری قسمه که انسان و ممنون نبن ویا باش دیزانین که بمینه پشتی الوجارتنه او چاخ او هیوی به تباره هده بلکه جناب وان میتینگ دا و الوجارتنه دا و مسئله جی بین زمان اوام حاضری دکن اوام اواب کن یعنی حقیقت سیاست مداره که zekiye gönderiyorsun ya yani akılmend. Yani keki Fatih. Beri referandumi ne adilane yani ve karim. Beri referandumi vana disa bitavi veziri xwa tiştem pe Hasyan Soz dabum. Eri hakkı lazım em deriki jvanar vekin lebeli lepeşama referandum heye debeku deve referandumi به متأثر ببن لو راه بكي كواني زمان بلكي جهبه بلكي هنك مهبه اعتراض بكم وبلكي جمر بتنقاسي حتى ده بجارتني بلكي كيم راي جمر دري رفراندوم چند سال در باسبو ياجي ام دبيجن ايرو چما في ترسيد كن ايرو ارغنا كونو جيتم بصدا انسان هات بردان بتويكو هات بردان بتريليونا و تضمينات داوان قالوا هم دبرسن جوا وجملته هم دبرسن وان انسان نه سوشتار بون وان سلاحي مزن اي عسكري دبن عرضي هاتن ديتن د بويراس كي هاي ديتن وانا حيال بون ابتبي وي حيرام درباس بون يا يرون دبن خاين و اجانا كي بتبيكو و 30 سال 40 سال جرد دخست والسر مدياي ودغو از حتى في فقير السر في درابه او يا دركتن ندي وفياغو اما برچاوی خو سر زندی به میلیون انسان دید کو اویا دستو نگی خو هجاند او درکت بجور بای بای کر جام دبیجن اویا نم نابه yani معذرت نابه بهانه سبه دسب ام دبین کو ام ایمان و مسلمانن و
روجا محشر من حساب بحساب بدن دوی حسابی ده ون بن وی گرانی نکارن درین شو بوی هاوی اف عدالت شخوات درنگ مایه گرک ساز بن داویه ده ام بحثا قسمه کی بحثا روزنامه‌وان کشتنا روزنامه‌وان جمال قاشقچی بکن یعنی حقیقت حادثه غریب بو یعنی ده سفارتا سعودی ده روزنامه‌وان هات کشتن یعنی سناریو که هاتن چیکرن اول گوتن جه سعودی پازه انسان هاتنه قاتل اون وی کشتنه وی پرچکرنه برنه نها پلیس yani hükümete Türkiye ile cesedevi dgare le Türkiye دوره Türkiye ve avaya ki pır ne hışk bu yani beyanatını ve düzü Suriye şeyle düzü Suudi Arabistan gotnem behevdure dahavetin serve mesele Suudi Arabistan beyanat ekiriro go de pevçuneki de hatiye kuştun ve beje yanlışı hatiye kuştun لبله امزانن کو د جیکی د پیچی امریکا جهاد و د لورا از قاسکتن بیانات کی بخوینم وکیلی کی امریکای پارتی دموکرات و محتمل کو زاوی دونالد ترامپ لیسته کی دا به سلمان ولیعهد سعودی جوانه یک شیجی اوه قاشقچیه جمال قاشقچی اون چال ودنرن yani ev tekiliye Türkiye ve Suudi khwastin kharab bikin Amerika khwast naberawan ve bike yan serve meselede çok khwast bike beli براستی ev mesele ki خريب بو يعني تشتكي كو دناب دولتها دا غير تشينا باتشي بو تدي جي سفارت جي امنيتي جو انا خصم جبو خلقي وي دولتي أردي وي دولتي مثلا أو آوائية كلورة وبتبي أردي وي أردي السعودي تي حسابه هر دولتي جيبوي هواينا ملك دشا جيكي لدولتك دربا دشا ناب أردي خو دشا ناب دكبا بني حماية دولتا خو وجبو إيشكي خوية فرمي إيشكي خوية كتدي gerek herhalde sefارت چه بکن اولی لامریکا دچه سفارت امریکا سعودی دچه لوید خوازه وی ایشی خوب که ذاتن لوید داره که وقتی دچه لوید داره اب احتیاجیه ویا بوی هوایی جوی تدی مسئله زواجی و پیرکا وی گرک پیرکا خویا بره برده و آنورا بزوجه تشتکی بوی شکلی چه دیکن وانا دنهرن که احتیاجی کی وی به هوای چه بویه و گرک وره تدی گرک دولتاوی به شکل کی اوراقی چه بکه ایشی وی فرمی چه بکه بده کی به اوراق او درکه هر وی ایشی خوی دنه بکه یعنی ویا ایدی لامریکا نادنه کی وی سوقی ترکیه دکن دوردا düşün şüpheki mervera çeydi ve acaba Amerika خواست کو لتركيا افتش شيبه و جي طرف كده او تديزاوي ترامب او جي انسانه كي طاريه يعني و ب نخصم بوان انسانه دولتي عربه را و انسانه كو دولتي عربه ادارات كن بوان را محبته وحسكرناوي هي بوان را رابون رونشنا داينو ستندناوي هي يعني فانا او تشتكو تديج امريكا دكاربون ويتشتي بدني يا ندني يجي مثلا تدي زمان بدني فلان روجي داور الفيدري ايش لما يخو ام تشي بكن دكاربون ويتشتي الور بكن نكرن شاندن تركيا ووقتك ها تركيا جي تدي كوبي حسيابون روداني ساعات داني كل غوريا وي ساعات يجي انسان جي سعودي عربستان دو uçak خاتن ويدري باز دحف انا هنك خبر درت كمن كو حج دحف أنا الجوري خبري شبابانية سعودي عربستان أجدها كبن شعبنا وان شينين برا وفيات كذا هندر درنا كذا إجا دروجة أولي ده سلمان بخوجت يعني جو جبوكو أم بدلي مازن ندن لازم بدلي بتشوك بين داين يعني وي
ev tiştê ku te dîtî vê acaba zavê Trump lîste dawî got ew qas însan işte ji ortê rakin û yekî jî ev bû û vê ji ortê rakirin ev ya hê gavekî ewilî bû hê wê dewama wî were wê xwest wê mesajê bide ama vî tiştî di destî wî dema. Çima destî wî dema? Çünkü vî însanî piçkî bi dihat zanîn bi tevî malbata xwe mala xwe ew aîla mala qaşiqçiya dihat zanîn di dünyayê de heta di İngiltere'de yani dedî xuşka wî li wê derê di aîla kraliyetê de zewcan diye li wê derê ye. Yani ew jî rojnamekî girêng te zana bû û dihat zanîn û yazî wî jî dihatin xwendin û di rojnama Amerika'da yazıyı xwe yaz dikir yani. Yani ji bela ku ev bû hinkî din viye belkî ew qa deng neda ji bela ku ev bû Kurê Kral Selman ku sivêro ew bibe kralê wan ew ê derbasî serî bibe ji ana da kraltiyê dike ji ana da hukm di destî wî de ye tiştekî wisa kir di destî wî de teqiya mecbûr ma bavî wî ket arê te dî serê ewilî de ji xwe îzin nedida Tirkiye di got mikiriye bêminetiye îzin jî nedida ku herin wê derê încelemê xwe bikin araştirmê xwe bikin arama xwe bikin paşê bavî ket dewrê pişkî meselê nerm kir dilê dinêrî yani siyaseta dünyayê pir biqirêj mêrik emrî vî îşî da ekiba özel şand o ciyekî ku te dî dûr de gere însan neyê kuştin heta hene tiştekî ew dünyayê de nebûye yani en ciyê ku te dî tê de gere emîn bin dûr de kuştin perçe kirin û mêrik minetê jinek şengo me kuştiye ana ji halê hazir kirnestîn ki yek hat ji wan pazdeha ve yek jî ew grevliyê serê wan da yek jî hat kuştin bi qezayê yani fena ku erebekî lê qelbiya hat çû yani ew belkî daha bêtir tişta zanibû wî ji ortê rakin belkî bêjin ew her du bi hev ketine wî kuştin yani belkî te dî ji bû ku tiştê zanibe nevê sivêro artık hesabê wan çibû yek hat kuştin ji wan yek bi qezayê çû hinek însana ji grevan wan dûr kirin û hejde heva girtina wan binçav kirin yani bi vî hawayê nêrî Selman îşê ku bi xwe wî emirî wî îşî daye ji ser xwe avêt bi desteka Amerîka ji ser xwe avêt û ji navê derket kir stiyê hinkî însana û wan sûcdar kir ana îca hêdî hêdî di îstixbaratê de muxalifê xwe paqij dike tedî di komisyonkî çêkiriye di îstixbaratê de û ew hatiye serê wê komisyonê ê ku vî îşî kiriyetî ê ku emirî vî îşî dayetî ew însanê ku di serê komisyona yani di serî îstixbaratê de wî ji zariyê APV bûn tedî raqîbê wan di kraliyetê de ji destê wan girtin zariyê APV ne ew ye ji wê derê da alî û li gorî xwe ew ê îstixbaratê li gorî xwe eyar bike komisyonkî ji bo îstixbaratê nû şekil bidinekê rê bidinekê çerçeve bidinekê çêkiriye ew jetî serê wê komisyon yani ji divir de ji xwe re îş derxist û sûcdara hinkî ya însana kir divir de ew sûclî bû û mesela ku di alehiya wî de bû fetilan lehê xwe û dûr de wî îşê xwe bicî bike Rastî ez wek meseleyek alelade li vê meselê nanêrim ji xwe ne alelade ye lê belê yani Tiliya Amerîka divê de heye muheqeq xwest di sînorê Tirkiyê de vê meselê bike û bi awayekî fewqeladet vê meselê pêk bîne yani hêviya kamuoyê jî Tirkiye li dijî vê meselê raydarên hikûmetê bi awayekî din bertek bidin tepkî bidin vê meselê lewra rojnamevankî dibin em bêjin ewlehiya we da dibin kontrola we da û ji derva ve însan tên wî dikujin her çi xwe di sefareta xwe da be jî dîsa em bêjin hikûmet ji vê meselê mesûl bû yani di nav têkiliyê dewleta da bürokrasiya dewleta da ku em vê bêjin li belê hikûmet wê tepkiyê neda bi aqlê selîm xwenêzî meselê da yani Amerîka bi vê xwest ez li gor xwendina min bi vê xwest têkiliyê Suud û Tirkiye xerab bike nava wan xerab bike û di ser vê de
هی ویتر ترکیه تی خطنگاسی ده دقیقه مایه که کردات کرنگ Yani براستی وقتی کرنه ادخوازن دوی مسئله ده veya benim zaman yani gello veya ne niyeta guhertina rojeveye mubala xo bidni qaşık şey eli rojname vane eli eri bi dest ki qirij taraf devletek kuru qirij dibe kuhatiye kuştun belki sebedi sübderi belki naat be kuştun belki hat beravandın çünkü he tam cesedi naat yeditin levra ام دپرسن لعلیکی سعودی و به هزار زاروک لیمنی بکوجه قتل عام سر قتل عام بکه و دنیا دنگی خود در نخه اما ام بیجن سفیرک و بکشتن برای آنش نفهم کردم ام هم بر کشتن البته که به شکلی وحشی کرد نه کشتن اما مبالغ خوب نه تمام دنیای تمام سروکی دولت دنیای و بینن زمان لعلیکی به هزار قدید قمات کده جبرچین آدمرن ایکو سبب کشتنا وانگدا سعودیه دنگ جه ناکم اما با عالی کی و روزنامه‌وان کی به کشتن دولت ولی خودی درنای عائله ولی خودی درنای بلکی پیرکاوی هنو نشانی بیه او تنه خودی درته دولت ترکیه جی البته بلکی جبو دفاع خو لورا اولهیا دولت گرال سر وی هبی وی نام بلکی قنصلا سعودی عربستان ویاجی حساب نکرد لوی گوره گوشخوا می لندره قنصلی وندا بکم اما تشتی ام بیجن کو بو هات روجوی و ام بیجن ملت بحث کر سروک ترکیه بحث کر اوباما بحث کر انگلترا بحث کرد فرانسه بحث کرد او جیما خوشی خلاص بکه بلکه هر وکی قانون زمان بابن سر قنصل سفیر یا بابن سر هنک قاتله وی های خلاص بکه اما ده بنده از باور کم کو گلک بازار چیبون اون بالا خو بدنی لالی کی و سعودی عربستان قدخه بکه لالی کی آلمانیا و بچم میلیارد دلار سلاح anlaşma خوب سعودي رشيكه علي كي امريكا بيجي اري ولا خطاوي هي اللي مشخوا مليون دولار anlaşma مع سلاحها هي شوازي بطال بكم هر وكي مثلا هفديتنا داو ساعات شولي مثلا سعودي عربستان ساز ذكر قال لك دولة داخلي برنامج نبو والتركيا جي روجف جوهرت لورا روجف داكتنا دولار ابو لبروي gerek dakatına zemme bunaji belki gerek enflasyonji dakatına ama mübalağa xo bidini pişti ku dolar zede bu zem leh tamamı eşya zede bu ama dolar dakat gerek ev zemji dana katına ama millet de dana katiye jbuk de rojevi vana ne xwani kirin dem hinek welata Türkiye'ci maalesef wari rojevi suni ve derkebin hole nariname veyaji eve. Mele. Yani manad rojevi de pır zeyde ve dicide navinin. Yani pır zeydetir meselenin mühim hene ve dibejin. Yani bavarım eri insana ki mazlumen بشكل وحشي بيكشتن هربتهم لهم بريوينه اما يرو بحزاره مسلمان قديم مسلمانه طرف سعودي تي قتل كرن شما ويانا aynı zaman. Mele. Hat femi manava ava xudu razibe ve da Turgut Mehmet Baranser çavar hatın. Ama şahane neja be hafte jhatın dawiya bernama xwe hatta hafte yektin biminin xeyr و خوشی da emaneti xuda bin.